Bé, bona vesprada a tots i a totes. Benvinguts al ple ordinari d'avui dilluns, dia 29 de maig de 2017. Anem a començar. Primer ordre del dia, senyora secretària. Aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions números 11 i 12 de dates 28 de novembre i 20 de desembre de 2016, respectivament. Hi ha alguna modificació? Queden aprovades per unanimitat? Se donen per aprovades. Següent punt. Assumptes oficials. Bé, en primer lloc, i com ja ve siguent una desgraciada costum, des de l'últim ple fins avui s'han produït 7 víctimes més a mans de les seues parelles o exparelles assassinades. Anem a aprofitar per guardar un minut de silenci també per elles i també per les víctimes de l'atemptat del Manchester Arena, que farem ja una convocatòria ahir en la plaça, però com no estaven tots, avui que estem tots, anem a aprofitar i anem a guardar un minut de silenci. Moltes gràcies. Descansen en pau. Bé, seguidament vull informar a la Corporació Municipal i al poble en general que el passat divendres, dia 26 de maig de 2017, van presentar per registre d'entrada en la Ciutat de la Justícia un escrit dirigit a la Fiscalia Provincial de València adjuntant un informe de la Tècnic d'Urbanisme i Medi Ambient, un informe de l'Alcaldia i còpia de l'expedient 16/2012, perquè una vegada estudiada aquesta documentació se depuren responsabilitats i diguen si les actuacions portades a terme són constitutives de delicte. Aquesta documentació fa referència a uns vertís de productes corrosius per part d'una empresa ubicada en un dels polígons del nostre poble, els quals van provocar la desaparició de la base de 1.300 metres lineals de la tuberia del clavegueram municipal. Tal com diu la diligència que hi ha en l'expedient 16/2012 i amb data 13 de febrer de 2012, l'exalcaldessa doña Mercedes Sánchez tornà sense firmar la notificació de la reparació dels danys produïts per aquesta empresa que pugen a 222.022 euros. La prescripció de la reclamació d'esta quantitat per part de l'Ajuntament finalitzà a l'any d'haver-se produït, és a dir, en febrer de 2013. Des d'aquest equip de govern volem informar que des del passat mes de novembre de 2016, data en la que ens assabentàrem d'aquest assumpte, hem mantingut 5 reunions amb els responsables d'esta empresa i altres 2 amb l'empresa amb la que tenim contractada la gestió del clavegueram per ajustar l'import i el finançament de la reparació per part de l'empresa que ha causat els danys i per facilitar-li la seva reparació amb un còmode pagament. Al mateix temps, hem intentat, des que ens assabentàrem d'aquest desagradable assumpte, arribar a un acord amb l'empresa perquè al nostre poble no li costara ni un sol euro. Però hem de dir que la col·laboració d'esta empresa ha sigut escassa, per no dir nul·la, sabedors de que l'obligació de reparar el dany provocat va prescriure en febrer de l'any 2013. També vam escoltar al regidor d'aleshores i a l'exalcaldessa i, com no, als tècnics del nostre Ajuntament que han intervingut en aquest expedient. Siga quin siga el pronunciament final de la Fiscalia Provincial de València, el que està clar és que al poble de Puçol ens costarà de la butxaca la reparació d'estos danys que pugen a 222.000 euros, o el que és el mateix, 36.852.000 de les antigues pessetes. Evidentment, informarem del pronunciament de la Fiscalia Provincial tan prompte tinguem la seva contestació. És per això que donem compte en el ple d'avui.
Següent punt, senyora secretària. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament i endeutament del primer trimestre 2017. Té la paraula la senyora Sánchez, regidora d'Hisenda. Buenas tardes. Bien decir que en la ejecución del primer trimestre, la ejecución presupuestaria del primer trimestre de este año 2017, cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria, se cumple con la regla del gasto y se cumple con la ley de morosidad, ya que el periodo medio de pago ha sido de 8,97 días, casi 9 días. Y el índice de capital vivo del primer trimestre es del 45,68%. Muchas gracias, señora alcalde. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Següent punt. Proposta del grup municipal Ciutadans relativa a un millor aprofitament dels centres escolars. Té la paraula el señor Vaquero de Ciudadanos. Buenas tardes a todos los presentes. Voy a leer un resumen de la moción y después la voy a argumentar. Sabemos y conocemos de primera mano los cambios que está sufriendo nuestra sociedad. Hace unas décadas no conocíamos la necesidad de una conciliación laboral familiar, ya que la mayoría de nuestras madres solían ejercer como amas de casa y eran ellas las que se encargaban del cuidado de los pequeños en horario no lectivo. Además, actualmente, en nuestro municipio se suma la existencia de diferencias socioeconómicas entre las familias, que se ven plasmadas en la posibilidad de poder ejercer o no actividades extraescolares entre los pequeños de dichas familias. Por lo tanto, por otro lado, disponemos de infraestructuras públicas destinadas al uso lectivo, las cuales permanecen abiertas solo durante el horario escolar. El resto del tiempo, estas infraestructuras permanecen cerradas, siendo un equipamiento infrautilizado. Por lo tanto, solicitamos que se realice un estudio de viabilidad sobre que los patios de al menos un centro escolar público por barrio de nuestro municipio permanezca abierto de lunes a viernes hasta las 20 horas y se considere también la posibilidad de la apertura en alguna franja horaria durante los fines de semana y temporada de vacaciones escolares. Punto número 2. Dar a conocer dicho estudio a todos los concejales del consistorio una vez esté finalizado. Bueno, pues poco más que añadir. Por un lado tenemos a unos padres que muchas veces no pueden conciliar su horario laboral con la recogida de sus pequeños de los colegios. También tenemos unas familias que no tienen ingresos para que sus hijos puedan ejercer actividades extraescolares y pues también tenemos unas instalaciones que no utilizamos. Resolvamos estos tres problemas de una manera práctica y económica, abriendo al público estas instalaciones que están infrautilizadas unas horas más al día. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Vaquero. Obrim torn de paraula. En la comissió se va aprovar per unanimitat. S'aprova per unanimitat. Queda aprovada per unanimitat la proposta. Següent punt, senyora secretària. Ratificació de la resolució número 1290/2017 sobre cessament i nomenament de representants en el Consell Escolar Municipal. Per resolució d'alcaldia número 1290/2017, esta alcaldia, presidència, basant-se en les atribucions conferides, resol primer el cessament del senyor Salvador Pros Pereres com a suplent representant de l'AMPA del Col·legi Verge al Peu de la Creu en el Consell Escolar Municipal. En segon lloc, el nomenament com a suplent de la senyora Glòria Llago Soriano com a representant de l'AMPA del mateix col·legi i en el Consell Municipal Escolar, també. En la comissió se va aprovar per unanimitat. S'aprova per unanimitat. Queda aprovada per unanimitat aquesta resolució. Següent punt. Ratificació de la resolució número 1436/2017 sobre cessament i nomenament de representants en el Consell Escolar Municipal. Bé, doncs aquesta alcaldia, basant-se en les atribucions conferides, primer declara el cessament com a representants de la senyora María José Alpuente Sánchez com a titular i com a suplent a la senyora Merche Esteve Ballester de l'AMPA de l'IES de Puçol en el Consell Escolar Municipal. El nomenament com a titular de la senyora Merche Esteve Ballester i com a suplent la senyora Maria Martín Esteve com a representant de l'AMPA de l'IES Puçol en el Consell Escolar Municipal.
En la comissió també se va aprovar per unanimitat. Queda aprovada per unanimitat. S'aprova aquesta resolució per unanimitat. Següent punt. Ratificar la resolució número 1622/2017 sobre ampliació de la clàusula sexta de l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i l'IES Puçol. Bé, vist que el dia 2 de novembre de 2016 es firmà un esmentat acord entre l'IES de Puçol i l'Ajuntament, resultant que la directora de l'IES, via adreça electrònica, el dia 10 de maig del corrent, sol·licita una ampliació de la clàusula sisena del mencionat acord de col·laboració a fi de sol·licitar davant de la Conselleria d'Educació un programa especial denominat Aula Compartida PAC per a l'educació secundària obligatòria durant el curs 2017-2018 en l'IES. Ixa clàusula diu: la proposta d'ampliació de la clàusula sisena es correspon amb el text següent: col·laborar en la posada en marxa del programa d'aula compartida que es durà a terme en l'IES de Puçol mitjançant una programació específica que comptarà amb la participació d'un treballador educador social encarregat de desenvolupar una sèrie de projectes de caràcter pràctic en l'àmbit d'aula-taller i així mateix el treballador educador social col·laborarà amb l'equip docent i amb la direcció del centre en el seguiment de l'evolució personal i acadèmica de l'alumnat, compromís que ve arreplegat en l'acord general de col·laboració subscrit anualment entre dues entitats, considerant el present com una extensió de la clàusula sisena del mencionat acord. Per tant, esta alcaldia resol, en primer lloc, aprovar el text d'ampliació de la clàusula sisena de l'acord de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Puçol i l'IES de Puçol de data 2 de novembre de 2016, tal com ve redactat i la còpia del qual obren l'expedient obert a aquest efecte. I, en segon lloc, facultar al senyor alcalde president d'aquesta corporació perquè realitzi quants tràmits es requerisquen en compliment del que s'acorda. I, en tercer lloc, notificar aquesta resolució a l'interessat als efectes procedents. I, en quart, ratificació de la present en el ple municipal. En la comissió es va aprovar per unanimitat. Queda aprovat? Doncs queda aprovada la inclusió de l'ampliació d'esta clàusula. Següent punt. Bé, abans de passar a l'últim punt del ple, hi ha una moció que se presenta conjunta, moció de suport a les reclamacions sobre el finançament del Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Horta Nord. El primer que ha de fer és votar la inclusió i el debat d'urgència i a partir d'ahir s'aprova per unanimitat la inclusió per a debat d'esta moció. L'aprovem? S'aprova per unanimitat la inclusió i ara passem ja a debatre-la. Té la paraula la señora Mazo, regidora de Bienestar Social. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a leer la moción y así que la explica bastante bien cuál es la situación del Consorcio Comarcal de Servicios Sociales del Horta Nord. El Consorcio Comarcal de Servicios Sociales del Horta Nord supone desde sus inicios un referente de atención a la diversidad funcional en nuestra comarca. En la actualidad, el consorcio mantiene y gestiona un total de 5 centros ubicados en Alboraya y Massamagrell, 2 centros de atención temprana, 2 centros ocupacionales, un centro de día, que ofrecen atención a más de 300 usuarios y sus familiares. En los últimos años, la situación económica del consorcio ha atravesado por reiterados momentos de inestabilidad, provocada principalmente por 2 motivos. El retraso continuado en el pago de la subvención procedente de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y que supone el 80% de la financiación, y la consideración del consorcio por parte de la Consellería como una entidad local con capacidad económica suficiente, situándolo en una situación de desigualdad frente a otras entidades del sector que cuentan con unas condiciones y un calendario de financiación acorde a sus necesidades. En estos momentos, el Consorcio Comarcal de Servicios Sociales del Horta Nord atraviesa de nuevo por una situación de emergencia económica, sin haber recibido por parte de la Generalitat Valenciana la cantidad económica correspondiente al 35% de la subvención para el año 2017, tal y como marca la resolución recibida, lo que supone encontrarse en una situación de impago a trabajadores, usuarios y proveedores, afectando al funcionamiento diario de los centros, así como a la calidad de la prestación de los servicios. Desde los ayuntamientos que forman parte del Consorcio Comarcal de Servicios Sociales del Horta Nord, como cofundadores e impulsores del proyecto, manifestamos nuestra preocupación por la complicada situación que atraviesa el consorcio en los últimos años y queremos hacer constar nuestro compromiso y nuestra voluntad de hacer frente a nuestras responsabilidades respecto al consorcio.
Queremos hacerlo así para preservar los servicios que se prestan precisamente a uno de los sectores más débiles de la sociedad y que necesitan especial protección y ayuda por parte de todas las administraciones públicas. Por todo ello, el consorcio solicita al Ayuntamiento de Pusol los siguientes acuerdos. Ratificar la necesidad prioritaria de mantener los servicios prestados por el Consorcio Comarcal de Servicios Sociales hacia el colectivo de personas con diversidad funcional en nuestra comarca. Instar a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas a hacer frente al pago de la subvención al Consorcio Comarcal de Servicios Sociales del Horta Nord. Instar a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y a la Generalitat Valenciana a estudiar y garantizar un sistema de pago adecuado a las necesidades del consorcio. Mantener el compromiso de este Ayuntamiento a priorizar el pago al consorcio atendiendo a la propuesta del Consejo General del Consorcio. Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio Comarcal de Servicios Sociales del Horta Nord y a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, a la Generalitat Valenciana y a los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas. Gràcies. Moltes gràcies. Obrim torn de paraula. Té la paraula la senyora Carceller del Partit Popular. Buenas tardes a todos. Es cierto que es una moción conjunta, que la hemos aprobado entre todos y que el Partido Popular la va a votar a favor, pero sí que me gustaría matizar un par de cosas. Cuando en la legislatura pasada se producían atrasos en el Consorcio de Servicios Sociales del Horta Nord, que depende orgánicamente del Ayuntamiento de Massamagrell, se montaban unos pollos, para que ustedes me entiendan, increíbles, y no se instaba a ninguna consellería a nada, se exigía. Entonces, cambiemos un poco los términos, aunque la vamos a apoyar igualmente, y exijamos a la consellera, a la señora Oltra, a la vicepresidenta del Consell, que sea tan reivindicativa o que ahora adopte las medidas que tanto exigía cuando se ponían las camisetas. Tanto que reivindicaba y tanta camiseta que gestione. Que lo de la camiseta queda muy bien, pero lleva 2 años ya de vicepresidenta. Alguna medida podía haber tomado. El FLA se recibió la semana pasada, el Fondo de Liquidación Autonómica. Podía haber hecho frente a estos pagos con lo recibido del FLA y no lo ha hecho. Nos preguntamos el por qué. No es un servicio prioritario para ella, tiene otras cosas a que atender. ¿Dónde se va a destinar ese FLA si no es a servicios sociales? Ustedes, recuerdo que han presentado alguna moción en este ayuntamiento solicitando que los servicios sociales sean servicios esenciales y prioritarios. No lo están demostrando en la consellería. Los palos que ha recibido la señora Oltra esta semana han sido considerables, pero de momento lo que está haciendo es no gestionar, no asumir las responsabilidades que le tocan y, de momento, lo que depende de ella, que son servicios sociales y políticas inclusivas, dejarlas a cero de financiación. Entonces, solicitamos, esta moción surge porque los propios trabajadores del Consorcio de Servicios Sociales instan y presentan un escrito en el Ayuntamiento de Massamagrell porque no han cobrado las nóminas. Entonces, esto es la realidad. Ustedes, cuando estaban en la oposición, eran muy reivindicativos y se manifestaban prácticamente todas las semanas en la puerta del consorcio. Entonces, aparte de presentar esto en el Pleno, que me parece muy bien, hagan lo mismo ahora. Pónganse la camiseta. Pónganse las camisetas, disfrácense como se disfrazaban cuando iban a protestar a los servicios sociales, al consorcio entonces, y hagan exactamente lo mismo, cosa que no están haciendo. Ahora todo es instar con prudencia, exijan, ya que, como nos decía usted, señor Esteve, ahora que están los suyos, exijan, pues ahora que están los suyos, exija. Y no exija presentando una moción instando, exija de verdad. Moltes gràcies, senyora Carceller. Obrim un altre torn de paraula. Té la paraula la señora Mazo, de Bienestar Social. A lo mejor las camisetas se las tienen que poner ustedes, señora Carceller. ¿Usted sabe en qué situación estaba el consorcio cuando nosotros entramos aquí? ¿Usted sabe en qué situación estaba? Para poder arreglar todo lo que habían deudas pendientes de los ayuntamientos, ya no estoy hablando de consellería, deudas pendientes de los ayuntamientos por valor de 80 y pico mil euros. Te lo puedo decir porque tengo aquí los expedientes. Nos ha costado que los ayuntamientos se pongan al día un horror. Con esto no quiero decir que no solo tengamos que instar, desde luego que tenemos que exigir, pero no para ponerle la cara roja a nadie, sino por los derechos de esos trabajadores que no están cobrando, porque el que trabaja quiere cobrar. Y vaya por delante que lo único que no han cobrado, que ya es bastante y esto no lo justifica, es el mes de abril. Y aquellos que han querido tener un anticipo lo han tenido. Ahora resulta que el problema
O sea, ahora resulta que nosotros tenemos que solucionarlo. Por supuesto que lo vamos a solucionar. ¿Ustedes en los 4 años anteriores presentaron algún tipo de moción, hicieron algún tipo de movimiento, pidieron alguna reunión en Consellería para arreglar el tema del consorcio? Le puedo asegurar que nosotros sí. Yo misma hablé personalmente con el director general de Diversidad Funcional la semana pasada y sí que estaban esperando el FLA. Parece mentira que usted no sepa cómo son los tiempos en la Administración. Estoy segura de que si efectivamente es así, como usted dice, que la semana pasada se abonó el FLA, esta semana tendrá el consorcio el dinero. Segurísimo, lo tengo en la cuenta, pero es que estoy completamente segura. Además, en el momento que entre nos avisará el secretario porque es lo que suele hacer. Sí que es verdad que esto nos ha explotado en la cara, que el año pasado llegó antes y este año no, pero ya te aseguro yo que vamos a hacer lo imposible para que el consorcio cambie, pero cambie no solo en el tema del dinero, que es lo más importante, necesita un cambio mucho más profundo que ustedes ni tan siquiera plantearon. Sí que le puedo decir que yo agradezco y que ustedes hayan sumado a la moción, porque se la pasé a todos los grupos políticos con carácter urgente por las formas en que se habían establecido este tema, pero le puedo asegurar que vamos a solucionarlo, cosa que ustedes no lograron hacerlo. No tengo nada más que decir. Me parece un poco demagogo hacer ese tipo de historias ahora, cuando ustedes, sabiendo que la legislatura pasada estuvieron hasta 6 meses sin cobrar a esos trabajadores, hasta 6 meses, y ahora el que ha querido anticipo lo ha tenido, porque se está dejando de pagar a proveedores por esas personas. ¿Vale? Claro, porque lo primero son los trabajadores, y porque no los trabajadores que están en ese consorcio hay gente de este pueblo también, y tenemos a 15 usuarios de este pueblo en esos centros. Y claro que lo primero son los trabajadores. Faltaría más, a lo mejor para usted no, pero para nosotros sí. Moltes gràcies, senyora Mazo. Té la paraula la senyora Carceller, del Partit Popular. A ver, señora Mazo, mire, yo no me voy a poner la camiseta, pero ni me la he puesto antes, ni me la voy a poner ahora. Me la pongo, pero normal. No me la pongo con eslogan reivindicativo como hacían ustedes. Es que no me la he puesto nunca. Entonces, no voy a adoptar ahora esa serie de medidas que ustedes las ven tan efectivas y que yo no las veo, porque no sirven para absolutamente nada. Los ayuntamientos que se pongan al día, me parece estupendo que se pongan al día, pero ¿por qué no pagan con lo recibido del FLA? Le vuelvo a repetir. ¿Por qué no me dice por qué no han utilizado los fondos de liquidación autonómica para pagar al Consorcio de Servicios Sociales? ¿Puede ser que la Consellería de Políticas Inclusivas haya cometido un error y por eso no haya podido pagarlo? ¿Puede ser que la señora Oltra haya metido la pata hasta el fondo y que por eso no se han podido pagar al consorcio? Averígüelo, porque como ahora gobiernan los suyos, a lo mejor lo tiene más fácil para averiguarlo. Nosotros no presentábamos mociones en este sentido, nosotros actuábamos y nos reuníamos para que se pagara. Y mire, la demagogia la suya, y le voy a explicar por qué, que es que los trabajadores son lo primero, me parece estupendo, y los proveedores, ¿usted sabe quiénes son los proveedores a los que se deja de pagar para pagar a los trabajadores? No, es que a lo mejor se podía pagar a los dos, pero es que resulta que esos proveedores a lo mejor son o trabajadores autónomos que dependen también de lo que cobran, o empresas que a su vez tienen trabajadores que también tienen que cobrar y cuando no les paga tampoco les van a poder pagar. Entonces, no haga demagogia, no voy a utilizar la palabra barata, pero no haga demagogia usted con que para ustedes los trabajadores son lo primero, porque es que las empresas que dependen de ese consorcio también tienen trabajadores. Entonces, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Queda muy bien lo de para nosotros lo primero los trabajadores, pero yo no me he puesto nunca camisetas, usted sí, póngasela ahora. Moltes gràcies, senyora Carceller. Bueno, per al·lusions, perquè m'ha al·ludit abans. A veure, disfressar anirà vostè. És dir, nosaltres no ens disfressem, ens posem una samarreta, ens posem un tratge, ens posem el que sigui, però disfressar no anem. Disfressar millor va vostè. En segon lloc, nosaltres hem vingut a donar la cara, donem la cara, presentem la moció corresponent. Jo li pregunté a vostè quantes mocions presentaren vostès el Partit Popular en els 4 anys sobre la corrupció del govern de la Generalitat del seu partit. No, quantes mocions presentaren en 4 anys vostès així? Ninguna. Li ho dic jo, ninguna. I Oltra pot posar la pata, però vostès han vingut ficant la mà en la farina constantment. No tinc res més que dir. Vostè traga conclusions. Anem a votar la moció. S'aprova per unanimitat o la votem? S'aprova per unanimitat. S'aprova per unanimitat. Següent punt, senyora secretària. Donar comptes de les resolucions numerades de la 401 a la 1200 de l'exercici 2017. Es donen per enterats de les resolucions? Molt bé. Següent punt, senyora secretària. Pregs i preguntes.
Senyor Vaquero. Té la paraula el senyor López Arapuçal. Moltes gràcies, senyor Esteve. Molt bona vesprada a totes. És un prec que em va fer ahir un veí i pense que és per al senyor Ballarri. El veí em comentava que va estar a punt de tindre un accident en l'encreuament entre el Camí la Mar i la carretera travessera venint del planter, perquè les herbes que hi ha als camps que fan cantó estan molt altes i no el deixen veure. El prec seria, si es pot avançar llevant aquestes herbes per part de l'Ajuntament i després traslladar als propietaris l'actuació que tinguin que fer. Res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor López. Té la paraula la senyora Sanchis, del Partit Popular. Sí, bona vespre a tots. Gràcies, senyor alcalde. Jo no tenia pregunta, però sí per al·lusions, si me deixa, per lo que vostè ha anomenat en assumptes oficials. L'alcalde ens ha fet referència a un expedient que s'inicia el 8 de febrer del 2012. Jo, com a alcaldessa, estic des de juny del 2011 al 2015 i s'arxiva en el 2013. Ja no n'hi ha temps de recurrir i jo estic d'alcaldessa així fins al 2015. Entonces yo voy a explicar, y además me quedará el alcalde sobre enero, que yo desconec y además no ha firmat tots els papers, no ha firmat cap i ha tornat cap, no deixa de firmar ningú document a ningú departament. És més, es vaig a dir, jo vaig anar a veure l'expedient perquè me quedi sorpresa. Jo dic, des de febrer del 2012 jo estic d'alcaldessa fins a maig del 2015 i no me se torna a pujar aquest expedient. Algo estrany, n'hi ha aquest expedient. On està? Entonces jo ho veig i n'hi ha una firma d'una funcionària, una diligència, que simplement diu que jo no firme. Ho fica en llapissera, no firma. I fa una diligència com a que jo no firme. Cosa que quan fem una comissió, així jo vaig a veure qualsevol expedient a urbanisme, me faig una fotocòpia i me fan una diligència de les fotocòpies que jo faig i firme. I un paper que no vull firmar, no el firme. El firma i fiquen en llapissera, no firma. Algo estrany passa ahí. I és més, des del 2012 torne a repetir. Jo estic així fins al 2015, 3 anys més, i no se treu aquest expedient d'altra volta. Perquè aquest expedient ve d'un altre que s'arxiva. Estiguent així quan governava el Partit Socialista. S'arxiva abans del 2011 i se torna a obrir un altre. Sí, m'informen aixina. S'informen pervertits. I després d'este, si se tanca en el 2013, doncs perquè no ho sé. També la tècnica que ho duia tingui un període prou llarg de baixa, però no es pot oblidar aquest expedient, se té que tornar a treure. Entonces jo li vaig dir a l'alcalde que me tinguera a informar al respecte de tot el seguiment que tinguera aquest expedient, que jo volia saber-lo, perquè jo vaig ser expedient a veure, i ja no firma que fiu jo, perquè jo no he deixat cap. És més, també, jo firme la primera resolució avisant a l'empresa del cost que va tindre. Vostè creu que no vaig a firmar l'últim? Si ja l'ha avisat jo a l'empresa de lo que té i el temps a recurrir que té, i no firme després la contestació. Algo estrany n'hi ha en aquest expedient. I sí que m'hauria agradat, senyor alcalde, que m'haguera informat, i si anava a dur-lo a terme a la Fiscalia, jo com a implicar o acusar, que m'està dient vostè, que m'haguera tingut informar al respecte. No m'ha tingut informar en tot moment de res. I va dir que m'informaria. No, ell posa la seua, com sempre, les actuacions que ha tingut en aquests 2 anys. Simplement és això, perquè ho saberen. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Sanchis. Jo no tinc res més que dir. És a dir, així no s'acusa a ningú. Senzillament s'ha posat en mà. No, perdone. No. Així n'hi ha una diligència, que la puc llegir, que va d'un mes, és a dir, que diu, concretament, para hacer constar que se devuelve el expediente 16/12 de daños incoado a una empresa por parte de la alcaldía sin firmar el oficio de fecha 6 de febrero de 2012. És a dir, i així no s'acusa a ningú, precisament quan hi ha irregularitats, i al poble de Puçol ens va costar el que ens va costar, doncs se posa en mans del Poder Judicial perquè se pronunciï i s'ha acabat el tema. Ja està. Informar de que he de donar compte ara quan he tingut tota la informació parlant en l'empresa, en les empreses
implicades, i en els tècnics i en tot. No tinc per què donar ninguna informació, la dono així oficialment, i vostè i qui siga mos cridaran, quan siga menester, mos cridaran i declararem. Punt. Així no s'acusa a ningú. Jo he donat compte dels fets i no anem a entrar en debat. Ja està. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Carceller. Solo una puntualización. Se llamará a declarar si la Fiscalía lo admite a trámite. ¿Vale? Es que usted ya está anticipándose. Porque primero, sí, es que primero tendrá que admitirlo a trámite y está acusando. Primero tendrá que admitirlo a trámite y una vez lo admite a trámite, si tiene que llamar a alguien a declarar, le llamará. Pero de momento, usted lo único que ha hecho es presentar un escrito. Que como ese se pueden presentar 1000 en un ayuntamiento, se lo digo, señor Esteve. Así que, cuidado. Cuidado con esas cosas, señor Esteve. Cuidado porque usted está levantando la veda a que cualquier expediente se pueda revisar de pe a pa. Usted ha tenido muy mala idea y fíjese que no soy implicada, pero no voy a consentir que acusen a una compañera o que insinúe de una compañera lo que no está claro. Entonces, lo que no me parece de recibo es que si la llama para informarla en el momento puntual, no la vuelva a llamar para decirle lo que va a hacer. Pero no, bueno, es mal gusto y punto. Perdona un moment. Jo la crido, igual que el senyor Ávila, per a saber la seva versió, per a tindre tota la informació. Cuidao, que és la meva obligació. I la de vostès és fiscalitzar. I si anem a d'això, ja me dirà vostè de què m'informaren a mi quan va haver el canvi de govern. No fa falta que ho comentem. Una carpeteta que s'havia perdut un xubasquero d'un policia municipal. Per favor. És a dir, que no entrem en debat, així no acusa ningú a ningú. S'ha posat una documentació en mans de la justícia, del Poder Judicial, per a que se pronunciï. Punt. És més, per part de l'Ajuntament no hi ha ningú interès de presentar-se com a acusació particular. Ja li ho avance. Mira si tenim ganes que prou d'esforç ens ha costat a tot l'equip de govern tots aquests mesos d'anar agarrant informació. Ara, vostè vol portar al seu terreny i vol personalitzar-ho. Allà vostè. ¿Yo? Però no vaig entrar. Sí, que no soy ni parte implicada. ¿A mí qué me está diciendo? Bueno, vale. La porra. Bueno, fas la pregunta al prec o passa el torn? Voy a hacerla. Siga breu. Vayamos a lo que íbamos. Usted ha colgado en su Facebook, que sé que nos tiene bloqueados a todos los que jamás he entrado en su Facebook a comentar nada, pero él bloquea por si acaso, que había tenido un problema con una brigada de la policía a los que había obligado a vestirse de particular para vigilar a los que llevan perro y a los que, vamos a decirlo, cagan en la calle con los perritos. No, es que le da mucha risa, pero usted lo puso en un texto, porque usted lo que cuelga, yo no lo puedo leer directamente, pero siempre hay alguno que me lo pasa. Entonces, pues le informo ya de que usted dice que ¿por qué adoptó esa medida si usted sabía, porque delegación de gobierno le había contestado, ya iba la pregunta, le había contestado que no se podía ir de particular para esas cosas en concreto, para vigilancia de propietarios, de perros, etcétera, etcétera? Porque la delegación de gobierno, que yo sepa, únicamente había autorizado a quitarse el uniforme a la policía en casos de situaciones de vigilancia de violencia de género y en casos de seguridad cuando vigilan a algún político o alguna. Entonces, hay una sentencia que es la sentencia 81/93, que es se plantea o se dicta esta sentencia a raíz de un planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad del gobierno entonces sobre una ley andaluza, y entonces usted le llega el informe de la delegación de gobierno, hace lo que faça la pregunta o el prec, perquè s'ha passat 2 minuts ja exposant. Faça la pregunta o el prec. Hace lo que le da la gana y entonces continúa con el expediente hacia adelante. Mi pregunta es la siguiente. Aparte de que por qué no hace caso y hace caso omiso de la delegación de gobierno, de lo que le dice, del informe de la secretaria que también se lo hace y le dice que lo que está haciendo no es legal. Y luego, las multas que han puesto por este concepto, ¿se van a declarar nulas de oficio? Pregunto, porque claro, entiendo que las multas que se ha puesto o que haya puesto la policía vestida de particular se declararán nulas de oficio. ¿Tiene que instar el propietario del perro que ha sido seguido por un policía vestido de particular a que se le anule la multa? Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con este expediente? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Alguien ha cometido alguna irregularidad? ¿A sabiendas de algo ha actuado de alguna manera? Pues cuando pueda nos lo explica.
Moltes gràcies, senyora Carceller. Té la paraula el senyor Esteve. Moltes gràcies, senyor Esteve. A vostè i al senyor Manzaneque, com a consellera de tràfic. Fa uns plens ens va comentar que en la zona que comúment coneguem per Villa PSOE, a la part d'allí darrere de l'ambulatori... Fas el favor de no faltar, però no per res, diga vostè com se diu realment, quins carrers són, això, però bueno... Darrere de l'ambulatori, entre Vicente Ros i la Via. Després igual li comente perquè comúment se coneix així, però... Silenci, per favor, no entreu a la capa que estan... Vostè va dir fa 2 o 3 plens així que s'anava a arreglar el tema del tràfic en aquestes zones, que s'anaven a crear més places d'aparcament, que no entenia per què no es podia aparcar més. Això se pot veure, se pot veure. Que no entenia per què no se podia aparcar més. Sí que és de veres que hi havia una senyal genèrica que ficava zona residencial, 20 km/h, prohibit aparcar en tota la zona. Han llevat aquesta senyal, aquesta placa gran, i ara han ficat en cada cantó una plaça de prohibit aparcar. En cada cantó. No se pot... Està completament igual que estava. El que passa és que el que han fet és canviar la senyal. Era una gran i ara n'hi ha moltes xicotetes. I s'ha canviat alguna direcció d'un carrer. Senzillament volia saber, o 2 direccions, molt poquet. La redistribució ha sigut, n'hi havia un buit ahí, no se podia aparcar, a vegades s'aparcava, ara no se pot aparcar, a més... Segons m'han comentat veïns de la zona, avui de matí han estat 17 vegades les policies municipals fent complir això i denunciant en 100 euros. A mi m'han dit que denunciant ja. A mi, jo és el que m'han dit els veïns. M'agradaria saber si no hi havia una altra possibilitat, carrers molt amples, seres molt grans, i no entenc jo que ni a un costat ni a l'altre es pugui aparcar. Pensem. A més, que vostè ho va comentar en el ple. Molt bé. Moltes gràcies, senyor Esteve. Té la paraula el senyor Almenara. Sí, gràcies, bona vespre a tots. És un prec. Ahir en el carrer Riu Palància, l'últim carrer del poble, per la part de Sagunto, hi ha una sèquia en la mateixa sèquia de Montcà, una sèquia que va bordejant els bungalows que n'hi ha allí. I quan dobla aquesta sèquia, quan va avall bordejant els bungalows, està tapada, és subterrània. Però quan aplega allí al cantó de l'almacén d'Enrique Caferro, dobla cara a Sagunto i està descoberta. Per lo que siga, no sé si és alguna averia o algo, les aigües residuals no paren de xorrar allí. O sigui que està contínuament, quan no n'hi ha tanda, són les aigües que continuen passant per allí. Jo us vaig dir, perquè jo espero allí prou, als veïns que estaven protestant que vingueren i que feren un registre d'entrada, un escrit. No sé si hauran vingut o què. Si no han vingut, jo ho avise que es pot veure perquè l'olor és prou molesta. Gràcies. Muchas gracias, señora Almenara. Te la palabra la señora Eloisa Rosa. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería dejar constancia en este pleno del malestar que existe por ciertos usuarios en el CEAM. El otro día estuve allí y me estuvieron comentando que desde hace un tiempo a esta parte no pueden ver en televisión ni las corridas de toros ni el fútbol. Al comentarles yo por qué motivos, si sabían por qué era, y me dijeron que es que les habían dicho que era porque habían dado de baja el Canal Plus, porque era muy caro. Yo creo que estas personas son mayores y aparte muchos de ellos, aparte de ser mayores, están enfermos y no pueden, aunque sepan conducir, no pueden coger el coche para a lo mejor desplazarse a ver una corrida de toros o a ver un partido de fútbol. Yo creo que caro, todas las cosas pueden ser caras según desde el color con que se mire. Son personas que no salen de Puzol, que están allí y que hasta ahora tenían una distracción cuando hacían, por ejemplo, las corridas de San Isidro o la Feria de Sevilla o algún partido de fútbol, que yo como no soy muy deportista no sé qué, pero bueno, están, la verdad, y no solo hombres, sino también mujeres. Están molestos y me lo han hecho saber para que lo diga en el Pleno, y así lo hago. Muchas gracias, señora Eloisa Rosa. Y pase la palabra al señor Amazo, que digo igual contestarle. Sí, le voy a contestar ya mismo porque este tema lo tengo más que resabido ya. A ver, el tema del Canal Plus en el... ¿Qué problema tiene, señora Carceller? Estoy hablando yo. Cuando usted habla, yo no le interrumpo. ¿Vale? Usted nunca dice nada. Bueno,
Bueno, el problema que hay en el tema del Canal Plus, claro, lo hemos quitado por caro. Bueno, yo no lo sé, usted forma parte también de la directiva de la Asociación de la Tercera Edad. Ahí lo expliqué muy claramente y lo pienso y lo voy a volver a explicar aquí. Nosotros pagábamos mensualmente unos 50 euros de la televisión para las corridas de toros y fútbol que se ponía en el CEAM. Resulta que nosotros recibimos una llamada de la compañía suministradora de este servicio, pues no recuerdo, ahora 6 meses creo, no recuerdo muy bien la fecha. La cuestión es que eso se dio de alta de forma, voy a decirlo pirata para que todo el mundo lo entienda. Ese contrato estaba dado de alta a nombre de un trabajador de este ayuntamiento, no estaba dado de alta a nombre del ayuntamiento de Pusol. ¿Qué significa? Que la tarifa que nos cobraban era como si lo tuviéramos en casa. Se dan cuenta y lo más cortés que pudieron hacer es llamarnos, porque nos podían haber metido una multa bastante interesante, porque estábamos pagando como si estuviéramos en casa cuando es un sitio público. Lamentablemente, un CEAM, aunque sea un centro de la tercera edad, que ya sabemos y estoy totalmente de acuerdo en el que son personas que no salen del pueblo, pero también hay otros sitios en el pueblo donde se ven corridas de toros y fútbol, no hace falta que se vayan al Puig a verlo. Perdona, es que me he ido del hilo. El import. Entonces, ¿qué pasa? De 50 han subido al mes a 240 euros. Lo ven, creo que son una media de 4 a 6 usuarios. Yo sé el malestar, y más mal que me supo a mí, no les habrá a ellos, el tener que tomar esa decisión. Pero yo personalmente llamé a otras compañías, intenté desvincular la línea telefónica del CEAM, que se paga en el ayuntamiento, desvincularla y pasarlo a la partida de bienestar social para poder contratar ese servicio. Pero tampoco, ¿por qué? Porque nos tratan como una empresa, aunque seamos un ayuntamiento. Yo personalmente he llamado muchísimas a las 3 o 4 compañías que ofrecen el servicio y les explico para lo que es, que no somos una empresa, que no hay lucro, que son para señores mayores. He llamado yo personalmente, no he mandado a nadie que llame. Y la tarifa es esa. La tarifa es esa. A día de hoy, y también he intentado contratarlo solo para las ferias. Es decir, lo he ido de baja, lo he ido de alta y hacemos esa historia. Tampoco nos dejan. La cuestión es que lo he intentado de 1000 maneras. Y igual que dije en la Junta de Usuarios, si se enteran de algo, porque a mí se me escapa, lógicamente yo no puedo estar llamando todos los días, que me lo digan, porque la voluntad no es que eso desaparezca, pero lógicamente de 50 son 3.000 euros anuales. ¿De dónde lo quito? ¿De qué taller lo quito? Este año la partida no sale, aunque quiera. Pero, a ver, si hubiera sido 100 o algo, pues me ajusto, hacemos algo, pero 240 euros para 4 usuarios... Y en eso, en la Junta, y tiene que estar legal, lógicamente, no lo vamos a volver a dar de alta como toca, ni había contrato, ni había expedientes, estaba ahí en el limbo, no sé ni desde cuándo está de alta, bueno, en fin, un desastre. ¿Y que hay voluntad de ponerlo? Sí, pero a 240 euros, y en esa Junta de Usuarios, que estaban todas las asociaciones de la tercera edad, más la tercera edad que es independiente, estaban todos de acuerdo de que es una barbaridad. ¿Que me sabe mal? Sí, me sabe mal, y que mi voluntad es dar ese servicio, sí. Pero en ese precio para 4 usuarios, pues no termino de verlo. Tengo que quitarlo de algún taller. Y hoy por hoy, sí, se tomó esa decisión y pienso que es la correcta. Si hay alguna oferta por ahí que podamos ajustarnos, lo haremos. ¿Vale? Yo lo tengo en cuenta y sé perfectamente que a ellos les fastidia, lo sé perfectamente. Y más ahora que está la tele nueva y todo. Però és el que... Moltes gràcies, senyora Mazo. Bé, del ple passat queda per contestar una pregunta que va fer el senyor Esteve del Partit Popular, que era sobre el tema dels premis als millors expedients acadèmics del senyor Garcés. Li dono la paraula a la senyora Cortell, regidora d'Educació. Nada, simplemente comentarle que estamos en contacto con ellos, tanto el técnico de educación como la directora del instituto, y si se puede llevar a cabo, pues lo llevaremos a cabo. Moltes gràcies, senyora Cortell. Crec que ja està. S'alça la sessió i anem a passar la veu al públic. No, estava mirant a la senyora secretària, vostè no la mira. A veure... Ja està. Vale. Comencem d'ahir.
José Ramon, té la paraula. Hola, bona vesprada. Jo vull fer dues preguntes que són reiteratives perquè les dues ja s'han fet en plens així. La primera la va presentar un veí, que estava així davant, en el ple de febrer, i era sobre el camí Mangraners, el pas elevat que hi ha sobre el bypass, que aquelles barandilles estan ja allí que no es pot caminar, ja estan 3 o 4 mesos, i al veureu en el periòdic municipal del mes passat, que això també estava i a més jo passo per allí tots els dies, doncs era de preguntar per obtenir informació per veure en quina situació es troba la solució d'aquest tema. I l'altra pregunta la vaig fer jo com a propietari d'una vivenda en l'avinguda Molí de Vendós relativa a les inundacions que es van produir el mes de novembre passat. En aquell moment la regidora, crec que era la regidora la que em va dir que prendrien nota de la pregunta. El que passa és que l'administrador d'aquesta finca el 29 de desembre ja va presentar un escrit, després jo vaig fer la pregunta així, i com que aquesta situació no és nova, perquè ja vaig dir en aquella pregunta que hi havia un escrit, un altre escrit de l'Algepsera, que també s'havia produït una situació o una inundació pareguda anys anteriors, doncs era saber si tenen prevista alguna mesura per a poder evitar això de cara que quan vinga el proper novembre o desembre que no es torni a produir això. Moltes gràcies. Té la paraula la regidora d'Urbanisme, Ana Gómez. Sí, buena vesprada a totes. En primer lugar, en cuanto al tema del puente, creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión aquí, en varias ocasiones aquí en este pleno. El tema del puente es un tema que estamos intentando solucionar con urgencia, pero hemos tenido primero el problema de que la reparación tenía un coste de 30.000 euros, que hicimos la modificación de crédito en el pleno pasado, que ahora se ha hecho efectiva en este mes de abril, y después el problema de que para que nos autoricen en el Ministerio de Fomento a hacer la reparación sobre el puente, nos han exigido que presentemos un proyecto de un ingeniero de caminos, canales y puertos. Ese proyecto está encargado desde hace más de 15 días y tan pronto tengamos el proyecto y lo presentemos y consigamos la autorización, pues ejecutaremos la reparación del puente. Pero vamos, estamos haciendo todo lo imposible para que la cosa se agilice, que se solucione lo antes posible, pero no depende totalmente de nosotros, depende de otra administración. En cuanto al tema de las inundaciones, sí que tenemos ya un estudio y tenemos una propuesta de solución. Tiene un coste elevado y en este momento los técnicos están acabando de terminar la propuesta para ver si podemos acometerlo desde el ayuntamiento o bien con alguna subvención o bien con nuestro propio presupuesto. Moltes gràcies, senyora Gómez. Té la paraula el senyor Sánchez. Sánchez. Volia fer-li un prec a la senyora Carcelet. Cuando le cuenten algo de internet, por favor, asegúrese de lo que pone allí. Estoy leyendo lo que ha dicho usted de la página del alcalde y si algo es censurable es la última frase nada más. Ahora aguantar las cagadas en todo el pueblo gracias a estos sindicatos. Los demás está perfectamente escrito. No creo que haya que censurarle nada. Y luego a la señora alcalde decirle lo que ha dicho el señor Esteve. Yo también estuve en los plenos donde usted hablaba de regularizar aquella zona detrás del ambulatorio. Y creo que con todo el cambio que han hecho ahora de direcciones y prohibido aparcar, le van a dar a esa zona un poco más que hablar de todo lo que he oído que se habla mal, de la urbanización de la zona. Porque si se fija bien, les ha dado usted a los vecinos de allí plena libertad para que tengan garajes y nadie pague vado, como pagamos los restos de ciudadanos. Han regularizado el tráfico, han puesto señales y solamente hay una calle donde los vecinos pagan vado. En el resto no paga nadie. El resto de todos estamos discriminados ante esa zona. Y luego, no sé quién es el responsable, pero igual que han hecho ahí, creo que debería alguien girar visita a la zona esta que hay detrás del instituto, donde allí el caos de la circulación es tremendo. Desaparecen los conos verdes que creo que ha instalado el ayuntamiento, los han roto casi todos. La gente entra por donde quiere. Los vecinos, algunos vecinos para aparcar, para entrar en sus garajes, circulan por encima de la acera. No es que la atraviesen, sino que circulan por encima de la acera y nadie hace nada. Y nada más. Es que estoy leyendo la página del alcalde. Moltes gràcies, senyor Sánchez.
No se lo han contado bien, ¿eh? Contestar, no. A ver, vamos a ver. Pregs y preguntes son interpelar a l'equip de govern. No és a la corporació, és a l'equip de govern. Bueno, però, pues no. És que no s'entra en debat en els pregs i preguntes. És que al·lucinant és vostè. Va. Vol contestar-li del tema de lo de Noisiel? En el proper ple li contestaran. Li contestarà sobre això. Vol fer el favor de callar que estic parlant jo? Per favor. És que vol amargar-me l'últim ple i no sé com, però bé. Va, tira. Bueno, el penúltim. El penúltim. Vale. Té la paraula el senyor Rubén Collado. Hola, bueno, referente al tema este dels animals de companyia i tal, no me pareix mal la medida que se va optar, però si s'haguera optat per aquesta medida des de la legalitat hauria sigut molt millor, perquè la culpa no és dels sindicats ni dels treballadors, la culpa ha sigut, pues, a lo millor qui ha fet que se duga avant aquesta ordre. Segurament, i ahí ve la pregunta, n'hi ha ordres de vigilar les zones on se fa tràfic de drogues? Imagina que sí. Pues n'hi ha que intensificar-ho. I ahí ve el prec. Intensificar la vigilància en les zones on tots coneguem que se fan aquestes pràctiques i que no ens beneficien en res. Zona de Vallet, tot el món coneguem. En el ple de fa 2 mesos o 3 crec que va ser, vaig preguntar a l'equip de govern si podien fer una averiguació de la zona del camí Mangraners a l'accés a les urbanitzacions, si podien averiguar que aquest control d'accés és legal, complixen la normativa en la LOPD, vamos, si complixen tot. No sé si han fet alguna averiguació al respecte. Si l'han fet, jo no ho conec, no m'han respost a aquesta pregunta. I és una pregunta en la zona del Molí, en la zona davant del Molí, ara que està de moda aquest barri, si se doneu compte, quan pugeu del Caminàs en aquesta cera, n'hi ha una zona que se queda en un limbo, no? Per a poder continuar per la cera, o bé baixem de la mateixa, o n'hi ha uns contenedors justament davant del molí que s'utilitza també com a aparcament, i ahí se talla la cera radicalment. Podeu veure que és on està la pancarta on se penja habitualment la informació electoral. No sé si hi ha alguna forma de modificar això o no. Sabeu on és? Se situeu? N'hi ha un quiebro molt raro, pues seria convenient a lo millor intentar adaptar-ho per a que una persona, ja siga en caire de rodes o caminant, puga passar bé. Igual que en la zona del carrer Alacant, crec que també t'ho vas comentar fora de ple, n'hi ha en el carrer Padre Buenaventura, cantó en carrer Alacant, n'hi ha una cera que té un rebaix i la següent no té cap rebaix ni... O sigui, n'hi ha una cosa rara ahí. Tingueu en compte, vale? Moltes gràcies, senyor Collado. Bé, vaig a contestar al tema perquè, clar, és molt fàcil vindre així i soltar en si, no ho dic per vostè, ho dic per la senyora Carceller del Partit Popular, sense veure's l'expedient o estudiar-se'l correctament i llançar mitges veritats i ja està. Així ningú actua en il·legalitat. Està clar? No. Efectivament, no. I vostè té l'expedient i mira si ho fica fàcil. Vaig a la fiscalia. És dir, vaig a vostè i denuncia el que faci falta. A veure, així, en un moment determinat, hi ha unes ordenances i n'hi ha unes competències que té l'alcalde. I n'hi ha un informe favorable del senyor intendent, per exemple, i de la senyora secretària de l'Ajuntament, a favor de que l'alcalde té competències per a fer complir única i exclusivament les ordenances municipals. Aleshores jo faig un decret d'alcaldia de que la policia municipal patrulle sense uniformes, perquè no me diran, i crec que tots els que estem així estem d'acord, en que és un problema greu el que patim tots els pobles en el tema de les deposicions dels gossos. Al cap d'uns dies, la senyora secretària veu altres sentències
I aleshores refà l'informe i rectifica i diu que ella pensa que no tinc competència, per exemple, que no està clar això. Aleshores, ve posteriorment la denegació per part de la delegació de govern. I jo torno a fer un escrit dient-li que degut a que nosaltres com a alcaldes, els governants, estem a primera línia de foc, que me doni 2 mesos i que, a veure, per què si jo delegué competències cada vegada que el que té la competència me té que vindre a preguntar, imaginem-se ara que qualsevol regidor o regidora cada vegada que té que prendre una decisió me té que preguntar a mi si ho pot fer. Per això, per què volen les competències? Doncs és el mateix. Si jo cada vegada li tinc que preguntar a delegació de govern si me deixa fer determinada això per complir una ordenança municipal que en aquest cas hi vas dir donem 2 mesos i en base, perquè ja s'han fet campanyes per activa i per passiva, de sensibilització, de conscienciació, amb patrullat en uniforme. Però clar, n'hi ha llocs on no poden entrar la policia, per exemple, que tampoc tenim una plantilla, jo diria una plantilla no, sinó que no tenim un número de policies excessiu perquè puguen anar a les places interiors. Aleshores, li demane que ho reestudien i que me contesten. I jo me manejo dins del plaç legal. És a dir, des que a mi me contesta, per exemple, i si m'equivoque i estic en mentira, la senyora secretària que me rectifique, des que me contesta la delegació de govern jo tinc un mes per a retirar, per a derogar el decret. És aixina o no és aixina? I aleshores jo estava dins del mes i abans de complir el mes el vaig derogar. Un dia antes el vaig derogar perquè me contestaren altra vegada de delegació que no me donaven. Però mira per a on, doncs mira, el Puig patrullen sense uniforme. Paterna, patrullen sense uniforme. Tavernes de la Valldigna, patrullen sense uniforme. Alaquàs, patrullen... Vull dir, n'hi ha quantitat de pobles que patrullen sense uniforme. I dius, i així per què no mos deixen? Pues segurament perquè els altres pobles no demanaren permís. No demanen permís, van fer el decret i comunicaren a la delegació de govern el decret d'alcaldia. Però no demanaren permís. Nosaltres, per fer les coses bé, demanaren permís i mos digueren que no. Volen evitar des de delegació de govern que, diguem, la policia local, anar sense uniforme, usurpe, diguem, competències que té la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, per exemple. Però estem parlant única i exclusivament de les deposicions dels gossos. Què passa? Que el sindicat SPPLB de policies i bombers i Comissions Obreres, sobretot el sindicat, presenta un recurs de reposició i Comissions Obreres va protestar. En altres pobles no ho han fet. I així van protestar. Estan en el seu dret, així n'hi ha llibertat d'expressió, però il·legalitat, ninguna. Ninguna il·legalitat. S'ha actuat dins de la llei, sempre. I ara, a patir, nosaltres, ja està, no hi ha més. I això és el tema. Que és això, lliscas vostè l'expedient i no vinga així llançant que si ahí ha incumplido i ha incumplido i ha incumplido. Perdone, però no, així no s'ha incomplit res. S'intenta fer les coses el millor possible i quan se prenen decisions, evidentment que me puc equivocar i se podem equivocar, clar que sí, però no és el cas. Això és el que li puc dir. Pensa que li he contestat. Passem la paraula a Arnau. Senyor Arnau. Soc membre de Radio Pusol i venim així bàsicament a informar que este matí hem presentat per el xist d'entrada un projecte que es diu Radio Pusol, un projecte popular i participatiu. El projecte bàsicament és explicar el projecte, que explica els objectius de la ràdio, quin és el seu funcionament i el que hem aconseguit fins ara, i on se formalitzen una sèrie de peticions a l'administració, entre elles l'estudi de ràdio de l'edifici VIP. A partir d'ahí, el que volíem fer és pregar a tota la corporació i als partits polítics que estan fora de l'Ajuntament que esta setmana i la setmana que ve anirem a presentar-los el projecte, a escoltar-los i a negociar-lo. I això, instar a tots a que participen en aquesta negociació i que consensuen alguna cosa que ens beneficia a tots. Moltes gràcies per la informació. I per últim, senyor Àlex, com vulgui. Pot tu. Jo tinc 2 plecs que són molt simples i crec que no costen diners ni molt esforç per l'Ajuntament. En primer lloc, com ja sabreu, el vídeo del ple se penja al YouTube cada mes. Volia demanar que posareu un xicot de guió a baix del vídeo en el YouTube amb els punts que n'hi ha al ple i amb el minut per a que la gent que li interessa un punt no tinga que veure un ple que potser fa durar 3 hores, 2, etc. Això en primer lloc. Sé que n'hi ha un guió en la pàgina de l'Ajuntament, però és qüestió de posar el minut al costat per a que no te tinguis que veure tot el ple. En segon lloc, en la pàgina de l'Ajuntament també hi ha una bústia de suggeriments.
però bueno, en un govern que se caracteritza, o això diuen ells, per la participació i transparència en el poble, bueno, si jo poso un prec o un suggeriment en aquesta bústia, quina garantia tinc jo de que això pot funcionar? Te puc contestar, com a regidor de comunicació i això, és dir, que evidentment tot el que se rep, les suggerències, van al regidor o regidora pertinent i jo els dic que cal contestar totes les suggerències perquè és com si diguem, és com si fos una instància per registrar i entrar. Perquè cal informar al ciutadà quan demana una cosa, simplement. Respecte a això, per exemple, jo he enviat 2 vegades una suggerència que era que en la bústia de suggeriments poseu el que envia la gent públicament, de forma que la gent pugui veure què envia. Jo crec que és una mesura de control de la gent de cara al govern i de pressió dient, este dia he demanat això ho han fet o això ho han fet. En el sentit que si voleu no poseu l'email per no comprometre els diferents veïns, però que almenys poseu què s'ha demanat. Que no costa res, crec jo, i sí que és veritat que responeu, però la resposta, per exemple, d'este prec a la segona vegada que ho va fer va ser no tenim pensat establir ningú tipus de formalisme, o d'acció, com la que l'han demanat jo. Simplement era això, que posaren baix el que demanava la gent en escrit. Jo crec que és una mesura de transparència, i que així veiem que demana la gent i pot ser una mesura de pressió i de control de cara al govern. Ara li passo la paraula a la senyora Cortelli, que es la regidora de Transparència y de Nuevas Tecnologías. Hola, buenas tardes. Primero, 2 cosas. Con el tema que has comentado del YouTube, de poner una especie de índice, ¿vale? Estamos ahora con un proyecto que es el Videoacta, donde ahí habrá un guión de todas las intervenciones y donde se podrán ir a puntos concretos. Lo que pasa es que todo esto de la tecnología, cambios y tal, lleva su tiempo, pero estamos ya en eso. Luego, con el tema de publicar las sugerencias que a lo mejor nos entran desde la página del ayuntamiento, hay un tema que es el tema de protección de datos. Entonces no dices eso. No, claro, porque eso podría perjudicar a veïns i a les relacions entre veïns. Mientras que no pongas el nombre, la protección de datos no influye en nada. Es simplemente el objeto de la sugerencia. Lo que pasa es que hay muchas de las sugerencias que son personales. Una persona pregunta sobre algo concreto que le está pasando a ella, entonces... Públic que podeu solucionar vosaltres, si no us ho donaria vosaltres. Se pot donar l'opció que se faci públic. Clar, o doneu l'opció que se faci públic o no. Almenys. Jo crec que és una mesura que no costa res de fer i seria un detall per la vostra part i crec que una obligació. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs ara sí, definitivament talcem la sessió i el pròxim ple serà el dilluns dia 5 a les 19 hores, que serà el de comiat de l'actual alcalde, i el dia 10 és el de la pronunciació, la investidura del nou alcalde o alcaldessa. Gràcies. Vinga, adeu.